Ja stojim ovdje pred jednim od 3 spomenikov, ki je dal postaviti ondašnji posjetnik i gospodar Fileškoga kaštela baron Georgijus Rečaj. Ovi 3 pilji su postavljeni jezero 659. leta i su tako najstariji spomeniki našega sela. O ovi pilji se u Filežu povida čudnovita priča o ukradenom ditetu u Filežu ili o Črnoj kočiji. Povidajka govori o tom, da su baronu Rečaju nepoznati tati u jednoj čudnovito Črnoj kočiji ukrali njegovoga jedinorodjenoga sina, ki se već nikada nije vrnul u svoju domovinu. Imenovani baron je iz ovoga uzroka dal postaviti 4 pilje, ki je dal na svakom ulazu u selo postaviti, da bi iskali njegovo zgubljeno dite. 3 ovih spomenikov stoji još i danas, iako su se u toku vremena premjestili. Uzrok za postavljanje ovih piljev ni pravo da ova opomenuta priča, nego istina je da se je baron Rečaj zlovoljno dotaknul imanja svojih podložnih i crkvenoga imanja. On je kod jedini pismen človek u onom vremenu folišil teštamente svojih podanikov i zapisal pojerbano imanje na svoje ime i tako povekšal svoje imanje. To se je javilo i biškupu u Juri i za pokoru je naredno moral postaviti ovje pilje, od ki se je vjerojatno jedan izgubil. Napis na ovi pilji je svakdir isti i je piše na latinskom jeziku. Na naš hrvatski jezik prevođeno znači ov napis: Poštovani gospodin Jure Rečaj i njegova žena Eva, rodjena Amade, su postavili ov skromni pilj u ljetu gospodina jezero 659. Danas postoju još 3 pilji, ki predstavljaju muku i smrt Jezuša Kristuša. Pilj, ki predstavlja mrtvoga Jezuša u naručju svoje žalujutje majke, takozvanu Pieta, se je jezero 777. ljeta, kad se je otvoril novi cimitor, premjestil na ono mjesto. Pilj s bičevanim Jezušem stoji danas na križališću med Curkom i Novi Hiža. Njegovo originalno mjesto je bilo nekada nekoliko 100 metarov kraj odavlijek na bivšem undanskom putu pokraj kapijele na Curku. A pilj Ecce Homo, vidi ili gledaj človeka, stoji danas na malom prometnom otoku med srednjim putijem, Hojba i Zaseljem. Vsi 3 pilji su restaurirani jezero 987. ljeta i čeka do danas opet na potrebnu obnovu. Čuvajmo si je.